Sinkroniciteti, sami sinkroniciteti. Hej, gdje god idem, stvarno sami sinkroniciteti. Sinkroniciteti, sami sinkroniciteti. Gdje god idem, stvarno sami sinkroniciteti. Jer današnji video je o sinkronicitetima. Da li znate što su sinkroniciteti? Znači, to su vam, kako bih rekla, značajne podudarnosti, slučajnosti koje zapravo nisu slučajnosti i čak ponekad znakovi iz svemira. E sad, vidite koja definicija vama najviše odgovara, ali ukratko to je ono kad se sjetite nekoga i upravo vam ta osoba pošalje poruku ili vas nazove ili sretnete tu osobu negdje u gradu. To je ono kad pomislite šta želite jest i onda vam je taman to za ručak. Znači neke slučajnosti koje se dogode i ne morate vjerovati da su se dogodile jer baš su nevjerojatne i nevjerojatno koliko taman ste vi to pomislili i to se dogodilo. Sinkroniciteti su usko povezani sa zakonom privlačenja. Ako ne zna, zakon privlačenja temelji se na tome da ono što zračiš, to privlačiš. I ono što misliš, to će ti se dogoditi. I kako misliš, tako će ti biti. Znači, točno to. Ako pomislite na neku osobu, vi ste zapravo zakonom privlačenja privukli tu osobu u svoj život. A ako razmišljate pozitivno, pozitivne stvari će vam se dogoditi. A ako razmišljate negativno, negativne stvari će vam se dogoditi i doći u vaš život. To jest, pozitivno i negativno pod navodnicima, zato što zapravo ništa nije pozitivno, negativno, sve je to dobro iskustvo i sve je to potrebno, jer kontrasti su bitni isto koliko i ekspanzije. Pričat ću o kontrastima i ekspanzijama u nekom drugom videu, da sad ovo ne bude sat vremena videa. Ok, dalje. Evo još jedan zanimljiv sinkronicitet koji mi se dogodio nedavno. Taman sam išla u Split, nešto poslovno, i onda sam usput išla na brzaka pronaći jednu knjigu koju sam htjela pročitati. I u koju god sam knjižaru ušla, nikako naći tu knjigu. I idem i mislim si ne kužim zašto ne mogu naći ovu knjigu, jer kao vibriram pozitivno, razmišljam pozitivno i želim tu knjigu i znači trebala bi mi i doći ta knjiga i nikako ne mogu naći, znači čudno mi je to bilo. Rekao dobro, i taj dan na večer, taman sam se povezala na Instagramu s onom curkom koja radi account Struja svijesti i piše super pjesme. I mi nešto pričamo, ja njoj kažem taman kako tu knjigu nisam mogla nekako naći u Splitu i ona meni kaže, ej, pa ja ti imam tu knjigu. I pošalje mi točno sliku kako ona čita tu knjigu na plaži i kaže, evo, pročitala sam i mogu ti ju dati. I ona taman živi u Splitu i još se zove isto ko ja, znači 3 sinkroniciteta u jednom, zato što živimo blizu i tako da ćemo se sad evo uskoro naći i ona će mi posuditi tu knjigu, jej, sinkroniciteti, sami sinkroniciteti, hej. Uglavnom, a ono što sam zapravo htjela pričati u ovom videu je koliko se puno meni sinkroniciteta dogodilo sa brojem 11. Vi vjerojatno već znate da za broj 11 da je to master number i broj koji je definitivan znak od svemira da ste na dobrom putu. Kad često vidite broj 11, 11 kad vidite na satu ili bilo gdje drugdje, to je zapravo znak da ste u skladu sa svojom dušom, u skladu sa samim sobom i da vam svemir, Bog, univerzum, kako god to želite nazvat, daje znakove da, na dobrom si putu. Primjeri. Prvo sam naučila za broj 11 od jednog prijatelja iz Londona koji je jako spiritualan i zapravo čak je tada on bio spiritualni od mene i on me zapravo uveo u cijelu tu priču, pogotovo s tim brojem 11. I onda sam nakon toga pogledala jedan film, I Origins. Ako ćete slučajno ići gledati, preporučam taj film, to mi je jedan od najdražih. Nikako nemojte gledati trailer, zato kad su ga totalno zeznuli, samo kažu o traileru kaj će se dogoditi u filmu, što nije opće poanta. Znači, totalni spoiler alert je trailer. Znači, I Origins, napisat ću dolje u opisu. I tamo, između ostalog, se pojavljuje taj broj 11, koji je znak povezanosti sa spiritualnim svijetom. Radi se o jednom znanstveniku koji nikako nije vjerovao u sve te spiritualne brije, dok nije uletila jedna cura u njegov život. I onda, kad se nešto dogodilo, što vam neću reći ako ćete gledati film, da ne spoilam, i stalno je počeo viđati taj broj 11 i onda je počelo njegovo duhovno, spiritualno buđenje. Kad je počeo vjerovati u
Ni ovo neću vam reći jer je to u filmu, pogledajte film. Ali da, znači povezano sa spiritualnim svijetom i ukoliko obraćate pozornost na to, znači znakovi da ste i na dobrom putu, da ste na putu prosvjetljenja, na dizanje na višu vibraciju, frekvenciju, it's a good thing. I sad, kad se meni to često počelo pojavljivati? Prošlo ljeto, kad sam isto radila tu u Trogiru kao animator, meni je, ja sam zapravo cijeli život pokušavam shvatiti koja je moja svrha. Znam, osjećam da postoji neka veća svrha moja na ovom planetu i ovom svemiru i nikako skužić to. I zato sam se bavila s apsolutno svim do sada u svom životu i doslovno sam postala jack of all trades, ali master of none. U svemu sam super, ali nema nešto što je my thing, nešto što se ja želim baviti. I koliko sam jako kreativna, htjela sam napraviti nešto svoje, što ću dati ovom svijetu. I nešto što će definitivno pomagati ljudima. I prošlo ljeto mi je napokon došlo iz dupeta u glavu, na izrazima, da zapravo je to pisanje pjesama i pjevanje, što je bio veliki šok meni samoj jer sam smatrala da ne znam pjevat, ali su se dogodile što se počelo događati. Napisala sam prvu pjesmu, što je bio nevjerojatan osjećaj kad sam je napisala i kad sam skužila koliko uživam u tome i koliko se osjećam ko ja kad to radim. I počeli su mi se stalno pojavljivati znakovi 1. Prvo sam mislila kao, ma daj, ajde, zabrijala sam, zato što na šta staviš fokus, to ekspandira, to se poveća. Znači, ako ti sad misliš da, sad bubam bez veze, većina ljudi nosi crno, ti ćeš početi sve više i više viđati ljude koji nose crno, zato što je tebi fokus na tome. I tako kako sam ja znala za taj broj 11, ja sam stalno počela ga viđati, uglavnom na mobitelu je bilo 11 sati uvijek sam imala notifikacijama 11 na Whatsappu, 11 na Instagramu, 11 na Facebooku i mislila sam kao, ma daj, to je slučajnost. I taman taj dan kad sam to mislila, ma daj, zabrijala sam, znači nema šanse. Mislim, već 5 dana za redom sam ja stalno radila screenshote na mobitelu i slala svojim frendicama. Ne mogu vjerovati, stalno mi se pojavljuje. Ali naravno, moj skeptični se pojavio i počeo razmišljati kao, ma zabrijala si, stavljala se samo fokus na to. Fokus. I taman ja pomislim kao, ma ajde, normalno da imam po 11 notifikacija svugdje, kaj sad? Za par sati pogledam na mobitel i imam na Whatsappu 111 notifikacija. I rekao, wow, ok, ovo je već sad nešto drugo, ali definitivno sam počela osjećati neku konekciju između toga što sam ja upravo sad počela pisati pjesme, otkrila sam taj neki svoj purpose i sad je odjednom se pojavio ti znakovi i nije to samo bio jedan dan, ja sam svaki dan za redom imala po 111 notifikacija na Whatsappu. Imam negdje screenshot na starom iPhoneu, moram to naći i moram to šerati, znači show. I dobro, i tako da sam skužila da je to neki moj znak za svemirom, da sam u skladu sama sa sobom i da sam na dobrom putu, da pratim svoj purpose. I sad sljedeća wow situacija koja se dogodila sa tim brojem 11 i sa sinkronicitetima, jer ovo je doslovno sinkronicitet, je bilo da sam išla na Tajland. Potpisala sam ugovor da radim kao animator u hotelu 5 mjeseci i taman su se događale neke moje privatne situacije u životu, obiteljske, i bila sam jako na granici, trebamo ići, ne trebamo ići, potpisala sam ugovor, ali možda nije najbolje vrijeme da idem, i onda mi se još dogodilo nešto sa najboljim prijateljem i baš sam kad sam išla na avion, ja sam bila full rastrgana oko toga da ne idem, da li je stvarno prava odluka da ja idem. U avionu sam čitala knjigu Univerzum ti čuva leđa od Gabby Bernstein i, valjda sam to dobro rekla, Gabrielle Bernstein. I ona isto također u knjizi opisivala sve sinkronicitete i kako ona ima znak svoj sa svemirom, a to je sova. Znači svaki put kad treba nešto odlučiti u životu, njoj se pokaže znak sove i to je njen znak da ide tim putem, da ide, na primjer, kad je kupovala kuću, nije se mogla nešto odlučiti i ona htjela uskladiti sama sa sobom i onda je taman kraj te kuće koju zapravo dubinski htjela se pojavljivala sova, uglavnom da ne duljim. I ja sam rekao, ok, definitivno moj broj, moj znak dogovora sa svemirom da što mi je znak je broj 11. I taman ja to pomislim
i počnu se događati ogromne turbulencije u avionu. Baš me je bilo jako strah, inače me nikad nije strah od letenja niti ičega, ali baš taj put sam se fakat prepala skroz i malo me počela panika hvatat i taman sam kao rekla definitivno moj znak sa svemirom je broj 11 kao što je i do sad bio, ali sad definitivno sam sad onako potvrdila to. I počne me pustiti totalni strah i onak, ajme meni ne, molite se, meni samo mi pokaži da sam na dobrom putu, da je pravilno što idem na Tajland, da ću uopće preživjeti dolazak na Tajland. I pere me strah, počela sam se trest i otvorim oči i pogledam na onom screenu ispred mene, na drugom sjedalu, piše 1111 km. Nešto kad vam pokazuje one statistike i taj jedini broj koji je bio od svih je taman se pokazalo to 111, onak wow. I to me onak toliko smirilo i taman su se smirile turbulencije. Dobro, to je sad onak neki mini sinkronicitet. A sad što se dogodilo nakon toga? Sletimo u Bangkok, sve ok, idemo sa Bangkoka na Koh Samui, na otok. I slijećemo na otok i događa se jedna stvarno jako dramatična situacija u mom životu. I totalno me sad opet pere paranoja, evo 11 je sad minuta, totalno me pere paranoja da li bi ja stvarno trebala otići na taj Tajland, ostati na tom poslu ili da ostanem u avionu i vratim se nazad. Baš je bilo nešto jako kritično. I taman slijećemo na otok i ta drama se nastavlja. I nastavlja se i ja onak, Isuse Bože, ja stvarno ne znam zašto se toliko negativnih stvari događa na mom putu prema Tajlandu. Znači, još je bilo nekih drugih stvari, ali ovo je baš bio onak kap koja je prelila čašu i ja sam doslovno razmišljala, should I stay or should I go? I mislim si, Isuse, ne, šta, baš, evo, znači, da zamislite, drama se događa, sad ne mogu pričati o tome jer osoba zamolila da ne spominjem u videu. I ja si mislim, molim te, svemire, ako sam na pravom putu, daj mi znak, daj pokaži mi negdje, molim te, broj 11. I taman sletimo, drama se još uvijek događa. Ja duboko dišem, pogledam kroz prozor i vidim kamion, bijeli veliki kamion na kojem plavim velikim slovima piše 11. I ja onak, ma ovo je slučajnost, ma nema šanse. I prođe kamion, i ja se taman pomislim kao, dobro, 11, ali nije 11, to treba biti 11. I prođe kamion i na velikom plakatu iza kamiona, isto bijelo i sa velikim plavim slovima piše 11. I ja gledam kamion koji odlazi na kojem piše 11 i piše ovako veliki plakat 11 i onak, wow, daj me nemoj zezat. Samo moram nosa brisati. Ok. Znači, koji sinkronicitet? Ok, to je, znači, definitivno bila slučajnost, ali da sam ja taman zamolila od svemira da mi pokaže znak, moj broj 11, da sam na pravom putu, da trebam ostati na Tajlandu i pokaže mi se znak 11, znači i to ne na mobitelu, ne nego onak kamion. Ok, jesmo mi sletili na taj dio aerodroma koji je broj 11, ali stvarno nevjerojatan sinkronicitet. I što mi se još dalje dogodilo? U prvom mjesecu sam 11.1. Krenula na taj jedan salsa festival i za 2 dana, ili mislim da čak sljedeći dan, to sam već pričala u jednom videu, stalno sam počela vidjeti taj broj 11. Nešto je bio 11.1. i stalno neki, vozim se u taksiju i piše, ne znam, 111 km lik ima negdje. Znači, stalno 111 sam trebala platiti bat. Stalno nešto bilo s tih 111. I ja onak, wow, fakat sam na brutalnom putu jer sam tamo upoznala super ljude na tom salsa festivalu i jednog frajera koji mi se ful sviđao i onak, baš je bilo sve onak, wow, baš sam na totalno do super putu. I što se dogodilo? Dobijem frakturu stopala. I tad sam mislila, Isuse, zašto mi se pokazivao broj 11, da sam kao na pravom putu i onda mi se dogodi ta fraktura stopala. I nakon toga ona hernija diska, to sam već pričala mislim da je to bilo moć zahvalnosti video.
da bi na kraju ispalo da baš zbog toga što se meni dogodilo fraktura stopala, hernija diska, bila sam nepokretna u krevetu tjedan dana, tad sam dobila ogromno prosvjetljenje vezano za moć zahvalnosti, vezano za psihosomatiku. Pročitala sam knjigu od Louise Hay koja me totalno, to je točno bilo ono što mi je trebalo u životu. Tako da eto, ta ozljeda se bila dogodila baš s namjerom da probudite neke stvari u meni koje sam htjela naučiti i da me još više poveže sa svemirom i da sa samom sobom i da još više shvatim što želim raditi. Tad sam još skužila ok, tad sam zapravo napisala cijeli poslovni plan vezano za radionice s djecom koje ću raditi sad na jesen, krećem s tim radionicama. Tako da sve škole koje smo se vidjeli sad na maturalcima i školama u prirodi vidjet ćemo se sigurno opet jer ću vam doći u školu raditi radionice. Ali više o tom u nekom drugom videu. Dakle, znači kad se pokazivalo prije te moje ozljede, taj broj 111, baš sam bila onak mislila ajme sad sam na dobrom putu, ali to je zapravo bilo samo priprema mene na to što se sprema i spremilo se to jedno baš veliko, mislim, neću to nazvati veliko, ali doslovno sam, kliknuli su mi neke stvari u glavi kad sam imala tu ozljedu. Kao što se većini ljudi dogodi, kad imate neki ljudi imaju baš skoro kada su u komi i kada misle da je smak svijeta to što su sad pred smrti u komi, su zapravo tek nakon kome kad se probude i kad imaju iskustvo blizu smrti, dogode im se wow stvari u glavi, posložim se neke stvari i onda dobe svoj unutarnji mir. No, Isuse Bože, pričam 6 na 16 je previše. Da, i šta sad je bilo? Znači, evo, to su ti nevjerojatni sinkroniciteti koji se događaju u životu kada ste na visokoj vibraciji, kada ste u skladu sa samim sobom i kada vam slijedi neka ekspanzija životna, kada ćete naučiti nešto o sebi, o životu, kada ćete se bliže približiti sebi. Tako da je to stvarno brutalan znak da je sve ok i da samo dobre stvari čekaju na vas. Tako da mi pišite dolje u komentarima da li vi imate neke slične sinkronicitete. Ne mora uopće biti sa brojem 11, ali baš neke te slučajnosti koje ne možete vjerovati da su se dogodile. I ima još jedan primjer koji bih htjela ispričati vezano za 11.11. Taman sam, mama me zove, mama oprosti, moram ti se declinat, poslije ću te nazvat. Ok, taman sam skužila da mi se ne pojavlja broj 11. Tu radimo u Trogiru, u Eklati i koliko god obožavam ovaj posao, obožavam rad sa djecom, imam jako malo slobodnog vremena. Doslovno stignem snimiti jedan video jednom tjedno možda, ali to je to. A moje još slobodno vrijeme uključuje pisanje dnevnika zahvalnosti, meditacije, jogu, pilates, 5 tibetanaca, high intensive workout, znači cijeli taj rad na sebi tjelesno i duhovno. I šta još, vizualizacije, pisanje pjesama, pjevanje, sviranje na ukulelama, sviranje na gitari. Imam toliko stvari koje želim raditi sa strane koje su povezane sa mojim totalnim purposeom, sa mojom svrhom. Iako je to isto i rad sa djecom, ali ja bi sa djecom htjela raditi kroz da vas učim i da ih učim o pozitivnim stvarima u životu, o emocijama, o tome kako biti sretan, kako naći unutarnji mir, kako biti najbolja verzija sebe. I onda mi nekako sad ovaj posao mi jako puno vremena oduzima da se ne bavim sa točno onim što je moja svrha. I onda sam se baš u jednoj meditaciji pitala da li sam ja sad na dobrom putu. I taman sam rekla kao ajde da vidim sad opet broj 11, ali da ne bude na mobitelu, stalno ga viđa na mobitelu, po notifikacijama 111, stalno. Tako da sam rekla ajde baš da mi se pokaže znak 11 u nekom drugom obliku. Idemo za sat vremena na igre u disco. I ja trebam pokazivati jednu igru i pokazujem, znači, moj kolega treba što dulje govoriti na mikrofon neki ton, na primjer a ja trebam prebacivati karte. I sad prebacujem ja karte, inače uvijek uspijem to napraviti više od 15. Ovaj put je jedan drugi kolega nasmijao ovog kolegu koji ima mikrofon, ovaj se zbrejkao, prestao govoriti i ja sam morala stati i pogodite na kojem sam broju stala. Broj 11. I onak, wow, znači koji sinkronicitet, ali opet možda samo slučajnost, mislim, mora biti 11.11.
I sad, inače djeca, djeca, ekipa s maturalca ne uspiju baš preko 10 napraviti i onda su sad mi opet mama nešto poslala, i onda ne uspiju doći do preko broja 10. I ovaj put pogodite do kojeg je broja cura došla iza mene. Znači, točno opet do broja 11. 11 karate prebacila i ja si mislim, ajme, koji sinkronicitet, ali možda je samo slučajnost, možda sam opet zabrijala i dođe kolega na mikrofon, ajme, 11, 11, ko bi rekao. I onak, samo 11, 11. I onak, wow, koji sinkro, super. I dođem na mobitel i pogledam, napravila sam taj dan 11.000 koraka i baterija mi je na 11%. Znači, koji sinkronicitet. Sljedeći dan igramo odbojku i podijele mi se djeca, 11 ih je bilo u timovima. Znači, show, sami sinkroniciteti. Eto, tako da sam htjela malo ispričati o tome. Pišite mi, znači, dolje u komentarima šta mislite o tome, da li slučajnosti postoje, da li vam se događaju sinkroniciteti u životu. A ja također pozdravljam Doroteu, Magdalenu, Moranu, Tea Orea i Lanu iz Križevaca i cijelu ekipu iz Križevaca pozdravljam, cijelu ekipu iz Kutine, pozdravljam Čazmu, Ravnu Goru, Smrkopalj, Skrad i ja sad ne znam ako sam nekog izostavila, ali sve vas koji ste bili kod nas tu u Eklati, u Trogiru, puno vas volimo i pozdravljamo i svi ste divni i samo mi više potvrđujete da želim stvarno raditi sa djecom, tako da čekam krenuti sa tim radionicama i evo, sami Sever mi potvrđuje da sam na pravom putu, a isto jedva čekam objaviti ovu pjesmu Sinkroniciteti, sami sinkroniciteti, gdje god idem stvarno sami sinkroniciteti. Hej!